Sinibingelele balaleli emakhaya. Siyambingelela kule channel yethu ebizwa ngokuthi Izwi leZulu. Kule channel lena sisiza abantu abangamaNazaretha nabangesiwo umhlaba wonke ukuthi sibacacisele ngenkolo yobuNazaretha. Zokhumbula ke mlaleli ukuthi nangaphambilini besi nazo ezinye ihambeli zisicacisela ngenkolo yobuNazaretha. Namhlanje ke sinenhlahla enkulu yokuba nesihambeli sethu esizosiza sisicacisele ngenkolo yobuNazaretha. Namhlanje sinenjabulo enkulu yokuhanjelwa umama umfundisikazi Manxima Lompanza. Siyacela mama ukuba ubingelele mama. Ngibabingelele ababukeli kuphi nabi lapho behleli khona belindile. Ngiyababingelela egameni lenkosi. Siyabonga kakhulu mama, sibonge kakhulu ukuthi ube available ukuthi uzosisiza mayelana nezihloko eziningi ezithinta ubuNazaretha, ezinye zazo ezigcina ihlukumeza abantu. So namhlanje sikhuluma ngaphansi kwesihloko esithi umphumela wokukhonza uJehova umhlanganise nomsamo. Mhlambe nje singakangeni sigxile esihlokweni mama, umunye uzoyibuza omunye ukuthi awuleli ibandla lamaNazaretha wathi umfundisikazi umama, thina kuleli ibandla simazi umuntu wesimame owumfundisikazi. Mhlawumbe kungaba kungathini ukuphawula kwakho kumuntu ongayibuza lokho mama? Ngingakusho ukuthi naseyintshumayelweni zenkosi ilanga, inkosi ilanga ekhulumile ukuthi nabomama benomoya kaShembe bangabafundisi. Ubabilanga ukhuluma ngikholwa ukuthi ungaba umfundisi waleli bandla uma ngabe uyazi indlela nenqubo yebandla. Cha, kwezwakala ma. Mhlawumbe siphinde futhi sithole nje umlando wakho omncane nje mayelana nebandla lamaNazaretha, ngoba umuntu uzothi hawu useqhamuka phi yena lo mama lo, uvumbuka phi lo mama osewumfundisikazi. Uyakubona lokho mama, umfundisikazi. Mhlawumbe umlando wakho omncane nje leli bandla lamaNazaretha. Umfundisikazi ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu iNCG. Amen. Umlando wami ngizokhuluma nje ngokufika la enkolweni ukuthi le nkolo ngayithola ibandla saholwa inkosi inyanga izulu. Ngaphinde ngaqhubeka ngaba khona sekungibaba uthi lapho engaba ngakhona kusemva kwababa uthi bazazivele sesiphumile. Ngithi ke ngafika kuleli bandla 1991 ngabhabhadiswa eJudiya. Angaze ngiphume kulo solo ngafika. Ngaqala ukuba eNazaretha khona ubaba inyanga izulu. Neminye imithetho siyaziyo yenqubo yalenkolo okudwa ke izolo hayi namuhla. Ngafika kungibaba inyanga izulu. Manje ke sengise NCG. Yebo, NCG amaNazaretha kaNkulunkulu. amaNazaretha kaNkulunkulu. Ukuba umfundisikazi ungabe ugcotshwe usu lapha ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu noma ugcotshwe ngaphambili? Ngagcotshwa ngafika vele sengingumkhokheli. Ngagcotshwa inkosi inyanga yezulu. Ngangivele ngumkhokheli. Ngifike nje sengumkhokheli ngapha. Siyabonga kakhulu mama mfundisikazi ngencazelo yakho. Ngithanda kuba manje singene esihlokweni okuyisona esisilethe lapha, ngoba
uma sikhuluma ngehloko sithi ukuhlanganisa uJehova nomsamo kanti ebuNazarethini abantu abaningi bazi ukuthi uNazaretha uJehova nomsamo kuba into eyodwa kuba nabantu uthola ukuthi umuntu uyaphenduka eze kuleli bandla ngenhloso yokuthi azogezwa imoya ukuze izosebenza kahle. Kungabe mhlambe ikhona into enjengayo kuleli bandla lamaNazaretha? Into ekhona nje manje ibingekho izolo. Njengoba ngichaza nje ukuthi bengikhona enkosini nyanga yezulu. Ayikazi bekhona indaba yokugezwa kwabantu noma bayobhabhatiselwa abantu bathwe bayogezwa ubungoma kodwa baphinde babe izangoma ebandleni. Ngakusho nje ukuthi nje isangoma bekuyihlazo nje ngaleso sikhathi bekuyihlazo nje ngisho ukutholakala umenaso ikhathini zikababa nyanga izolo. Lo msamo uqale ukwanda kakhulu mase kuphethe ubaba uThingo kodwa naye ubaba wayekuhlaba lo kwathi angahamba ke kwaba uthela wayeka ke ngoba manje sekunjena kodwa ukusho nje ukuthi uqaleka kwakhona kwaqaleka ngalesikhathi inyanga yezulu isedlulile. Waqala lapho ukuthi kube nabantu ekuthiwa abanye babizwa ngeyithu ena kuqale kanjalo lokhu ukuthi bayagezwa into ke yamanje ke leyo sekuloku zokhona manje qala nje bekuthiwa isithunywa. Uma ke kuthiwa isithunywa bekusho ukuthi lo muntu lona uthunyiwe kwakudingeka ukuthi acineze kwakho azokufakela abantu abadala akutshele ukuthi uzothola ibusisa akukalele imali ongayikhipha uyikhiphe lapha nakuloku ahamba nako noma imbenge bese ke ebafaka abantu abadala. Ngikhuluma ngento engiyibonile eyenzekile kithi kubo bona labantu laba esebathi manje kunomsamo. Ngaleso sikhathi bekusakhulunywa nje ukuthi abantu abadala bekukhulunywa ukuthi bayizithunywa kodwa akekho owayebabuza ukuthi bathunywe ubani ngoba babengaveli kubaba kwakungakhulunywa nje ngaloko kodwa kuke kube negama lokuthi bathunywe ubaba. Akekho owayebabuza bathunywe ngubani ngoba lento iyimfihlo nje lapha ethempelini ngoba babehamba baye emhlanganweni usuke uye emhlanganweni bese ufika uqhwetshwa lapha ethempelini ukuthi ukhona umuntu ozokusiza awungakafiki shame. Kodwa lento lena azoyikhuluma lapha into eyimfihlo ekungafanele ukuthi uyikhulume kodwa bathi bathunyiwe. Uma abanye basho bathi bathunywa ngisheme kodwa futhi ushembe bathi akungathola ungayisho lento iphelela lapha emadukudweni. Saphuza ukuhlakanipha ukuthi lo shembe obathumelayo ngishembe muphi ngoba lona abafuna bazi. Kusho ukuthi ke ukuphuma nje kancane nathi singamaNazaretha kaNkulunkulu sikwenzele lokho njengoba ngichaza ukuthi saphuza ukubuza sabona ukuthi bathunywe ngumuphi ushembe ngoba phela lona esuke size kuye kuyafihlwa kuye. Kodwa usizo olukhulu sasizwa inkosi langa mhla ithi uba uMelusi akaphume lapha yasiza kodwa singakaphumi ingilozi eyafika phakathi kwethu yathi ithunywe inkosi langa iyona yasikhanyisela. Ngiqale nje indaba ukuthi sasihlela lapha singakaba nawo umuzi siqashile lapha yana lo eflatini eThekwini kulapho ke esasihlaselwa khona ukuhlupheka kakhulu. Kodwa ingilozi yabuza ukuthi njoba nikhala kangaka nithi niyahlupheka kusine nanodwa nithi niyahlupheka nani ke nambekela nini uNkulunkulu ngoba animbekeli uNkulunkulu into eniyenzayo nihamba niyoguqa lapha emsamo anikaze nimbekele. Yathi ingilozi ushembe wathini yathi kusukela manje kufanele ungakuhlukana uphathele incwadi eyabhalwa ngishembe yaze yakusho yathi ushembe lo waqala lokukholwa
ukuthi uthole ukuthi khona lapha akhuluma khona ngomsamo noma ngabantu abadala. Ngathi eyivula wathi kuswela emthandazweni wesabatha uShembe ukhuluma ngoJehova, emthandazweni wokuvuka uShembe unifundise ngoJehova, emthandazweni wokulala uShembe unifundise ngoJehova. Uthi-ke uShembe wakubhala konke phansi ukuthi uyothi uma ukholwa uNkulunkulu ungumNazaretha kaNkulunkulu, uma usuhluphekile uShembe wanishiyela wathi ingilosi sisivulela ke leli verse leli lisemthandazweni wokulala izama ukungicacisela ukuthi asikaze sahluphekela kuNkulunkulu. Na yakhuluma le verse lapha ku number 16 lapho uShembe abhala khona ukuthi ngezinsuku zonke zokuphila kwakho uma ulala bomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho, ngosuku lenhlupheko umbize uyakulalela uyawokuza akusindise uma uyendlala ngezikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwe lakhe. Kwaba uqala kwethu ukuthi sibheke manje isihlabelelo sasiduka sasisiphethe sasingaze siyinake lento lena iyayibhalela bayayisho ke uzathi kusukela manje yonke into ibhalela uShembe wabhala ihlabelelo ezokuthi uma umuntu ehluphekile ukhala kanjani kuJehova kwanibhalela. Wathi ke uShembe ubhale ihlabelelo zokuthi kuyothi uJehova mayesekwenzele into uyicela uyojabula nganazo isihlabelelo uyobusa umdumisa ngaso. Wathi ke konke ngihluphekana kona kuphethe vele sasihluphekana kusikuphethe. Saqala lapho ke wathi nje ke ake nibuyele kuNkulunkulu, wathi njengamanje njengoba nicela umuzi konke manje ake nibuyele lapha nibheke ukuthi uShembe wabhala ukuthini lapha. Sase siyavuma ke sesiyabuyela kuJehova, sase sicela intethelelo kuloko esasesikwenzile ngoba yasho ingilosi yathi konke lokhu ngamandla wathi uSathane uzoduna leli bandla. Konke lokhu besenikwenza ngigijima niyofuna abantu abafa uShembe akakubhalele lapha. Ngithi ke ngikhuluma lo ukuthi ke sengibuyele esihlokweni. Yebo mama. So ukuthi bengicacisa nje umlando ukuthi sathi uma sesibuyela kuJehova ingilosi esifundisa ukuthi sithandaze sikhale kuNkulunkulu wasephakameni ukuthi sixakekile asinawo umuzi nemali ayihlale kwenzeke isimangaliso. Ingilosi yasebuya ithi nifuna umuzi unjani ubaba uMelusi wathi yena uyawuthanda umuzi uyisitezi kodwa akazuba nayo imali. Ngathi ke lokho akusiko kwakho wena bhala into oyifunayo akusiko kwakho ukuthi awunayo imali. Kwaba into nje leyo ngiyathemba ukuthi abanye bayazi ukuthi sike sikhulume ngake ebandleni ukuthi sake saxakeka sikhokha lapha singakodwa imali sasingenayo. Leyo mali yavela nje ubaba ngithi uthola ukuthi hayi ihambe ubaba thola imali eyayikhona lapha ngakhuluma nobaba ukuthi nansi imali esayitholayo, kodwa nobaba akazi ukuthi imali sasiyithola yayiphuma iphi ngoba sasixakekile. Ngithi kwakuyi 2000 imali noma u3000 no u2000 noma 3000 sisamangazi sikumangele kuko kona lokho. Bese iyafika ingilosi yathi ke khona nabantu abake bafika lapha. Ngathi mina akufika ngamuntu. Wathi niyitholele imali? Ngathi yebo siyitholile. Wathi nithole emalini? Ngayisho imali sithole. Wathi kodwa ayiphelele. Wase ayihambela futhi. Kuthe nje esikhathini esifishane kwase kungena inyoni ngathi nje amajoba. Ngamangala ukuthi amajoba ngene endlini azokwenza ngingena gijima lapha naphezulu kombhede. Ngacabanga ukuthi amajoba vele ahlala khona lapha kunabantu angizange kungithusa. Kodwa kwangithusa ukuthi ifike futhi ngithi sithi akho bantu abafikile lapha ngathi nje akho bantu kufike nje inyoni amajuba wengwena. Wathi khona abantu abafikile akukho abakushiyile. Ngathi wathi khona imali abayishiyile. Ngase ngiyayithola futhi imali ngase ngiyamfonela baba ngathi sekhona enye imali futhi seyifikile. Lawo majuba aphela wazange angikwazi bengenephi futhi angizange wazi ukuthi aphuma baphela nje ahamba ngesikhathi ingilozi ke isibisela kuNkulunkulu. kuNkulunkulu. Ngasho ke leso sikhathi
sasa siyaqala ukulalela wayeseke esichazela ukuthi lapha eMsamo esigijima siyoguqa khona sithi siguqela bobaba bamkhulu wathi le ndoda engisathane yafike yasihlula lesizwe yasibona ukuthi sihlonipha kakhulu abalele kunoNkulunkulu yasiyavunula isiyohlala khona lapha eMsamo wathi uma ngabe usoguqe khona ayinaso isibusiso ikunikeza lokho enakho ngoba enakho yiloko eyaxoshelwa kona ezulwini wathi ihlala lapha eMsamo wathi nicabanga ukuthi nina nibathatha phi labo baba wenu eningabahlabela inkomo bese niphelele umsebenzi uthi kunjengoba nje manje uma uke wayoguqa lapha eMsamo uthi uyabaphekela uphelelwa umsebenzi mhlambe kuvuleke namathuna njengakithi nje ngithi la ngisala khona kanxumalo kwenzeka lokho ifika lapha bathi bangenisa umkhulu bangenisa ugogo nogogo wamkhulu khona lapha yana kodwa nje mfowethu walahlekelwa yiyo yonke into lapha abantu babengamakholwa begqoke njengami bathi bangaphansi kwaShembe bese bethwala amadlokolo bethi bayabangenisa kabantu kodwa umphumela kungcono ke ngoba laba engikhuluma nabo bakithi bona babefuna nje ukuphumelela kodwa asikho isifungo sikaJehova awukho umthetho abaweqile ngoba abekho ebandleni lamaNazaretha ababa esonteni basonta nomaphi lo mfowethu kodwa ke lapha ngizokhuluma nabantu abangamakholwa abantu abangamaNazaretha kaNkulunkulu okokuqala ngifisa ukuchaza ukuthi ukuze sibe ngamaNazaretha kaNkulunkulu impela njengoba phela amaNazaretha sihlukanisa kanjalo yathi singamaNazaretha kaNkulunkulu ngoba sesibuyele kuNkulunkulu wathi ke singamaNazaretha kaNkulunkulu ukuba ke ngumNazaretha kaNkulunkulu kuchaza ukuthi yonke into oyifunayo uyoyicela kuye uJehova noyibongayo uma usuyitholile uyobonga kuye uJehova manje ke yiko ke lokho singamanazatha kaNkulunkulu ngoba noma ngabe sihluphekile asisuke uNkulunkulu siyalinda kuNkulunkulu lona wadala izwe nomhlaba usho ngishembela silandela lo nkulunkulu owabizela uShembe entabeni yomhlangano uShembe ke wayese ebuya nalomthetho obhalwe la kule ncwadi le ncwadi noma ungayifunda yonke akukho lapho uShembe athi khona asibalekele kubantu abadala noma ungayifunda yonke akukho lapha uShembe athi khona ngosuku lwehlupheko biza abantu abokhokho bakho manje ke singamanazatha kaNkulunkulu ngenxa yokuthi noma siphila emhlabeni noma sihlupheka noma sibusa sibusa phansi kwegama likaNkulunkulu masihluphekile sikhala kuye uNkulunkulu lona esamnikwa uShembe lona uShembe asitshela ngaye ukuthi sibombiza siyambiza kusiza sikuthole lokho noma kukuhle ezingane zethu zilotsholwe zashada azisiyo emsamo akukhe sekubike akwenza lutho nje sibike la uNkulunkulu lona esinikezwe yena kodwa ke nje kunale nkulumo evamsile kumaNazaretha yokuthi inkolo enhle iqala ekhaya nanokuthi kunalokho ukuthi uma uze kuleli bandla usuku uthunywe abadala so leyo nto leyo inokudida manje ukuthi bona sibashiya kuphi ngoba amasazi ukuthi amaNazaretha nje umuntu nongesiye neNazaretha wazi ukuthi labantu bathunywe uthunyiwe so mawufika la kumele wenze imfuno zabo ngicela usize lapho ke mama mfundisikazi angeke nguphike ukuthi kukhona abathunywayo kodwa yathi ngiloza umuntu othunywe ngumuntu emthuma ukuthi ayeze kule bandla uyayamthuma ukuthi akazokhonza uJehova amthumela ukuthi akuthi makunikelwa amcelele intethelelo
lapho ekhona ngoba asimazi ukuthi uNkulunkulu umbekephi lapha khona wathi yathi ingilozi umuntu uma engasekho emhlabeni yinye into ayifunayo ufuna ukuthi alekelelwe acelelwe intethelelo adlule aye kulomuzi okhanyayo uShemba akhuluma ngawo wathi ke yilokho wathi kodwa umuntu wakini uma uzothunywa uye kuloku kukholwa kodwa abese afaka izinto okhishwe kuzo wena mNazaretha kufanele bese uyabona ukuthi awuthunywa umuntu wakeni sekuphenduke le ndoda yazenza ubaba mkhulu wakho izokuhlwitha kulokukholwa ukuthi uphindele emuva kulolu kuyahlupheka ngoba uma ezothi umntathu ungena uza kimi ukuthi manje ungithuma ukuthi ngizokholwa bese engidonsela futhi etshwaleni ukuthi angiyomphekela ukudla ngenze nekhanjana lotshwala ekubeni uShembe angazange akubhalele lokabhalele ukuthi nje asikhonza uNkulunkulu kufanele ukuthi bese uyabona ke lapho ukuthi awuthunywa ngehlomkhulu sewuyiyo ngale ndoda iyakwazi ukuthi iphendule izenze umuntu ohloniphekile ekhaya ongeke aphikiseke umuntu ohlonishwayo kodwa kufuna ukuthi uyazi indaba kaNkulunkulu kakhulu kunalo muntu wakini ohlonishwayo umuntu angakuthuma kodwa uma umuntu ekuthuma ngokukholwa lokho akuseli icala kanje ngokuthi uma thina maNazaretha sisihambile emhlabeni angisho nje ukuthi sisiphuma ngegama likaNkulunkulu sisebenzisa kakhulu izinkulumo ezashwa ngibabilanga ngesihlabelelo lesi esithi ngingumhamba emhlabeni njengoba singasihlabeleli noma bani sisihlabelela umuntu ongumNazaretha kaNkulunkulu umndeni uyayosale kanjani lapho ngoba phela nomndeni uyayofuna ukuba nengxenye yawo na ukuthi wenze usiko uhlatshelelo ihubo lomndeni lokuthi ukuze bezokwazi ukumamukela lapho abomndeni umuntu ongumNazaretha kaNkulunkulu akukho lapha acelelwa khona uma sifika sathandaza uma uphuma ngeculo esalinekezwa umprofeti wethu uculo losizi lokuthi mangabe sihluphekile uNkulunkulu umuntu simpheleze ngalo uma ngabe kulowo muzi bafuna ukukwenza ngenkani lo ukuthi bazolanda ikhehla bathi alizokhuluma lapha ubusuku bonke besimcelela lo muntu sithi uNkulunkulu akathume umqondisi amqondisi manje sephuma esesestephisini sokugcina sekuthiwa kume lokho uqubuka ikhehla likhuluma lithi senzo komndeni lithi licela ukuthi bamukelwe ngumndeni asikuvumi kodwa uma bekwenza ngenkani sanikwa ukuthi sibashiye bese siyokwenza inkonzo yakhe eTempelini ngoba asifanele thina sibe lapho ekuzophinde futhi kukhulunywe nabantu abangasekho ngoba thina sinikezwe igama elilodwa ukuthi sikhulume noJehova hayi abazali bethu okhokho bethu ngoba bokhokho bethu ngabantu abadalwa njengathi ngabantu abahamba bonile emhlabeni ngaloko asikwazi ukuthi singakhonza bona singathi umuntu akahamba ekubo nabo baseyinkingeni phambili nabo basacela intethelelo phambili umuntu oya lapho umuntu onjalo kodwa umuntu obethatha isifungo endleni kaNkulunkulu athi mina ngithatha lesifungo ngoba umuntu mayesehlanganisa noNkulunkulu khona levesi elikuhlangabezayo elikukhumbuzayo elithi uzokhumbula ukuthi namhla sowenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho ngalokho usuyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade ngalokho ke asikuvumi ukuthi kube khona umuntu ozohola umuntu oholwa uNkulunkulu ofanele uNkulunkulu akakwazi ukuholwa ngumuntu uthi akaye emabuthweni ngoba kusokuhlatshelelwa amahubo ukuthi akho nje lamabutho thina ihubo lethu linye leli sasinikezwa umprofeti wethu ukuthi ngumhamba emhlabeni akusho ukuthi kuyinkolo le yokuzahlukanisa kahle ma indlela oyichaza ngayo mama mfundisi kazi yebo bengilapha ke ekutheni ngisho izingane zethu mayishada zishada esontweni kuphela akukho phoyisa liyophinde lime phambi kwakhe mayise ehlanganisiwe umfundisi eTempelini
bese kuphinda kuba khona iphoyisa eseliza liphumele etshwaleni lithi lizohlanganisa laba Ngokwesintu. kwintu. Yebo. Cha, sinawo umshado njalo ngoba siyakholelwa ukuthi lo mshado lona esuke siucele kuJehova uNkulunkulu ukuthi asisize ngalabantwana esebashadayo kube kuhle ngoba ngabantwana abakhonza uNkulunkulu noma sebezoke bahlale bodwa singekho kodwa bangamlibali uNkulunkulu esemnikezwe ngishema. Kodwa phela mama mfundisikazi kunalento yokuthi akuphelele mawungazange uyoqhoyisa ekhaya kuphanjaniswe inyongo kuyiwe esigcaweni kuManazaretha kuwe kube naleyo nkolelo yokuthi lo mshado wakho awamukelekile kusamele uqedele ngoba kumele uyophelelisa ekhaya noma ungashada esontweni kodwa kumele uyophelelisa ekhaya ukuze kuphelele kahle. Ungathini ukuphawula kwakho lapho mama? Yebo, ngokwenkolo yabo ngikwazi lokho enkolweni yesintu. Ngikwazi emthethweni wesintu ukuthi ke kunjalo kodwa ebandleni kaNkulunkulu akwenziwa lokho. Kodwa ke ngokwesintu kuyenziwa vele kuthiwa uphelele. uNkulunkulu uphelela kusho ukukholwa. Akushiwo isidwaba nebheshu. Ukhulunywa ngokukholwa ukuthi enhlizweni yakho uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wadala konke khona. Kusho ukuthi ngathini usembidlangweni ukuthi ufisa ukuthi nawe uphase njengoba leli bandla leli engikulona NCG liyisikole yasonjalo ngilusathi liyisikole sokufundela ukungena ezulwini. Sinjalo ke lapha ke sisembidlwana nokuthi size sifike kulomuzi uShemba awusho wathi ukhazimula phezulu elanga nenyanga. Akasitshelanga ukuthi ngingenwa ngesidwaba khona. Akasitshelanga ukuthi ngingenwa ngebheshu khona. Kodwa uthena asigcine umthetho kaNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi ngayo yonke inhliziyo yethu nawo wonke umphefumulo wethu yiloko uShemba sibhalelela noma yiphi inhlangano ekhona noma ngeyani kuye kubukwe into ebhalwe ngumsunguli wayo. Noma umuntu angangitshela ukuthi wamuza ubabilanga ethi wamuza cha asizokudedanisa ngoba bakhona abantu bethi sasikhona ngenkosi ngesikhathi senkosi ilanga wathi asikuthathi ngoba vele iyasitshela ingilosi yathi le ndoda isebenza kanjalo iqonda kubantu nje ibanike lokho njengoba kuke kuthiwe nje wathi ubabilanga thina ke sikulona inkosi ilanga yathi mayihamba emhlabeni yona ishiya nalomthetho kaBaba mkhulu. Ngalokho ke sibambelelo. Labo abangathi bona bake bezukuthi manje kufanele bawulungise ekhaya sekungenye inkolo. Kusho ukuthi ingenye inkolo eyamaniswe noBunazaretha kodwa nje ngenye inkolo ngoba ayikho lapha. Umsunguli akayibhalanga la. Usakhuluma ngokunamathela emthethweni kaBaba mkhulu. Kunale nkulumo yamaNazaretha yokuthi ayi thina silalela osesihlalweni. Sizolalela yena siyakubona okwashiwo ngemumva kodwa njengamanje sibheke lo osesihlalweni ungathini ukuphawula kwakho? Kuyilungelo labo. Kuyilungelo labo bayikhethela bona ukuthi bakhetha lokho. Bakhetha lokho bona ukuthi abangakulaleli lokho kwashiwo ngubaba mkhulu abalalele lokho kuzoshiwo yilona. Kuyilungelo labo bayalazi izulu abazongena kulona kodwa thina umprofeti wasinika lencwadi ukuthi sibheke khona wasinika ukuthi sikhonze sesabe uJehova sidumise uJehova njengoba ethi nje izukulwane kusho ukuthi akazange wathi kusho ukuthi nje yinaphakade nje bathi Manazaretha nezulwana zenu. Kusho ukuthi ke thina sikuleyo nkolo laba abathi bona bazawutshelwa umuntu osokhona esihlalweni thina sikholelwa ukuthi sizoqhubha lokho okwashiwo nguloShemba owathunywa uNkulunkulu ngoba ababanengi oShemba baya lapha munye kuyaziwa ukuthi owasungula ibandla ngibani. Njengoba lapha eNCG sifundisa ngisho abantwana abancane ukuthi mase uShembe bazi ukuthi uShembe ngibani.
bengisathi ngisazokubuza lokho ukuthi ngokwamaNazaretha kaNkuluNkulu uma ekhuluma ngoshembe asuke umuphi ushembe ngoba abaningi oshembe usuke kumuphi lo shembe amaNazaretha kaNkuluNkulu ekhuluma baba mkhulu yebo ngoba nje bengisho ukuthi sifundisa nje abantu baningane nje sijima ungayibuza ukuthi ngibani ushembe yokutshela ngoba siyafundisa nokuthi umprofeti uIsaiah shembe yokutshela ngoba bafundiswe lokho ngoba asikwazi ukweqa owasungula ibandla bese siyothatha okwangapha emumva sikulande lapho yasungulwa khona lento sihambe ngendlela umsunguli wayo ayibhalile ngakhona noma bangeza ngakuphi bathi kwagula umuntu wavuka kwathiwa akayazi esesibayeni wavuka asihlangene nalokho esihlangene nako yiloko kubhalwe umprofeti futhi asibenqabela abafuna ukukwenza lokho bangakwenza noma kusiphi isikhathi kodwa thina amaNazaretha kaNkuluNkulu asivumelekile ukwenza lokho. Mamfundisikazi ngicela sibuyele lapha na ukhulume ngamaZulu. Kuleli siyayisizwa amaNazaretha ekhuluma ngezulu lomndeni ukuthi noma ungagcina kubuNazaretha kodwa usazoya emndenini uyoquliswa amacala lapho sazoqala khona before uya kuleli zulu. Ngabe ibandla lamaNazaretha noma ibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu limi kuphi naleli zulu ekuthiwa izulu lomndeni? Ngabe kuseyizulu elilodwa? Ngisacela ucacisele abantu ngalokho ma. Yebo, konke lokho okukhulumayo sakutshelwa kakhulu indaba yokuthi ufanele ukuthi udlule besilizwa lelo vangeli izolo kuthiwa noshembe ngeke enze lutho uma ngaba bakini bengavuma ukuthi ungene ezulwini. Kodwa ke sacaciseleka ukuthi abasho kulezulu ushembe akhuluma ngalola basho kuleli izulu elikhandeke ngamabutho anqatshwe ezulwini. Wathi abantu abanqatshelwe ukungena ezulwini sebagcina sebaba ngamabutho bese bakha izulu labo abahlangulwele phambili ngoba akekho umuntu ongena ezulwini kulo yamuzi uKhazimulayo ongaphinda afuna ukubuya kule mizi edelekayo la emhlabeni athi ufuna ukuzohlala lapha. Umuntu uma kuthiwa nje ufuna ukuhlala ufuna ungeniswa la ingilozi yasitshela yathi lo muntu ongeniswayo umuntu abanye basuke bamangalelwe ngisho umndeni ngamacala basuke bawenzile bebhenishwe emndenini ukuthi ahambe mayifika lapha nabesethi umuntu uyagodola. Yebo basho njalo ufuna indlu yakhe nabathi uyagodola uma ungamngenisa umthengele njengakithi nje kwathiwa kuthenga ijazi iyathengela umkhulu uyagodola ngempela. Ngithi ke bengisafisa ukuthi ke ngiqhubeke nomphumela. Yebo qhubeka mfundisi. Umphumela umuntu okhonza uNkulunkulu kodwa aphinde futhi ayokhonza abanye uNkulunkulu lapha emsamo. Ngalesikhathi lesi ithemba lakho linqandeka kuNkulunkulu seliya lapha yana emsamo. uNkulunkulu uyahlehla bese ungasavikeleki kulamabutho oyifaka kuwo lawa lapha emsamo. Nale ndoda evunuleyo uhlala lapha. Ngisho ukuthi ke sakutshelwa lokho ukuthi lamazulu adaleka kanjani. Leli zulu lelo yilo nalabantu abaphuma bathi balambile. Akaba yilo leli ushembe asithembise lo. Ngoba leli ushembe asithembise lona uthena abomi khona abalambi futhi abagodoli. Ababuyi lapha bazofuna ukuhlala emaqhukwaneni. Ababuyi bethu bezothi abashadiswa ngoba behambe bengaganiwe. Ngisho manje uyabona ngifuna ukusho ukucacisa lokhu ukuthi mangabe umuntu ahambe emhlabeni akholwa uma ebuya ubuya futhi ngokukholwa uyayasho ngisho enganeni zakhe athi nikwenziwa yini manje ningasagcini isabatha ngoba umuntu okholwayo. Ngathi nje ukuthi iqapha kancane ukuthi njengomvangeli uNgeba wayekholwa uMnazaretha kaNkulunkulu kwafika isikhathi wadlula emhlabeni
Yeah. kuze kube namhlanje abantwana bakhe noma bengakakhonzi kodwa maye khona okhalayo uyafika athi uhlupheka kanjani thatha umnikelo ongaka uyonikela kuJehova uhamba uye lapha yanensishi ufike ucele lokuthi uNkulunkulu uzokunika akasho ukuthi uzonikwa ngabangasekho ziyafika ingane zifike zithi ufike uyise wathi zikhalela ngangaka yini zingayi ukuyokhuluma ziyoceba kamzwa kuJehova ziyafika ke izicebe lokho ziphinde zibuye njengamanje njena ngingakusho ukuthi thina asibo abantu abahlala bephakamisa imangaliso kuze ngathi ke uJehova akazenze imangaliso ngoba thina imangaliso esinazo ngezenzo uJehova asinazo izenzo umuntu ngisho ukuthi ke ingane ebekade ingabatholi impela abantwana kuze ingabatholi abantwana vele nabelungu besho ukuthi hayi akayena umuntu ongathola abantwana kodwa umvangeli washo wathi akahambe ayafika anikele acele kuJehova uzomnikeza umntwana nangempela lo mntwana ulindele ukutholwa nje kulenyanga lo mntwana loyo kwasho umvangeli wathi hambani niyocela kuJehova ngoba wafa akholwa sinjalo ke thina amanazatha kaNkulunkulu asivukele inkambini asivukele edwabeni asivukele emabheshweni sivukela lapha esalala khona sasalala siphethe umthetho kaNkulunkulu noma sivuka sikhuluma ngalokho esasikhuluma ithemba lethu akupheli noma singasekho masibona abantwana bethu ukuthi bayahlupheka siyabuya kubo sithi nihluphekelani nihluphekelani nali fanele liphethe bese abantwana bethu bephumelela ngathi sesingasekho ngoba sathi masihambe emhlabeni sahamba siphethe lelo vangeli lokuthi uJehova nguye namuhla nguye kusasa kuyoza kube phakade hayi mlaleli uyayizwela nawe lapho ekhaya ngiyathemba ukuthi uyalithola ulwazi mayelana nokukhonza uJehova umhlanganise nomsamo siphinde sikhumbuze ababukeli bethu ukuthi besubscribe kule channel ukuze bezokwazi ukuthi bathole ama notifications ezinye intshumayelo ezayo mamfundisikazi ngesikhathi usakhuluma lapha kuye kube nokukhuluma kumaNazaretha ukuthi noshembe ngeke zakusize uma ngabe imndeni yakithi ingavumi uma ukuthi khonto ozoyicela kuze kuthiwa noma usuyezulwini baba nokunqabele ukuthi uye kuleli izulu lelo banamandla ngaphezulu kaShembe ngifuna ukuzwa ukuphawula kwakho lapho ukuthi amaNazaretha kaNkuluNkulu athini ngalezo inkulumo zamaNazaretha ukuthi noShembe mabengavumi ngeke azakusiza. Yebo lokho kuvamile ukushiwo kodwa ingilosi yakuthatha njengehlaya yathi kusho ukuthi basho omunye uShembe bakhuluma ngalo uShembe wathunywa uNkulunkulu basho nje omunye uShembe wezwe washo nje wathi uShembe wezwe wathi kodwa uShembe lo owathunywa uNkulunkulu wamnika yonke lento akakwazi ukuthi angahlulwa imimoya yabantu sesiyazi ukuthi labo abasho njalo ngabantu ababambelele abaxamalaza emsamo baphinde futhi babe khona ngapha esontweni kusho ukuthi ke ngichazela amaNazaretha noma abantu bonke abakholelwa noma bangasiwa amaNazaretha kodwa uma bekholelwa kuJehova uma bekholwa kanye nathi kule nkolo yokukholelwa kuJehova ukuthi ngisho sohlupheka kangakanani akufuneka ukuthi inhliziyo yakho ibese iyasuka kuloko okufundisiwe nokubhaliwe phansi kufanele ngaso sonke isikhathi ngoba naye umprofeti wethu siyayifunda futhi imlando yakhe ukuthi azange kube mnandi konke wadlula endaweni ezinzima kodwa noma kunjalo akazange aphamukela phuzu utshwala akazange aphamukela abhema ugwayi athi ubhemela abantu abangalele ngoba wayengenwe umoya kaNkuluNkulu
umoya kaNkulunkulu wenza ukuthi uyinyanye into embi njengoba nje imoya mningi umuntu osuke ngene umoya wobungoma inkulumo yakhe ikhuluma lezi zanamhlanje ungaqondi ukuthi kanjani kodwa bakhuluma ngomsamo kanti futhi uma singaye sikhuluma kahle ukuthi nawo lo msamo ufike nalezi ngoma ezalapha ebandleni umsamo nje esikweni lesizulu awukho ngoba uma ngabe ekhaya kukhona okuvelile umnumzane uyaye athathe induku yakhe adondolozele lapha enhla kwesibaya abike athethe abike athi bo baba nakwenza ukuthi nokuthi nikubi mhlambe ke kwesinye isikhathi uma bemzwile ileyo nto iphela kodwa uma eyinkulu ungena esipayeni kungenwa uma kwenzeka into enkulu lento yasemsamo ikhandi kuthiwa umsamo ngokwesintu into ekhandwe izangoma uma seyifika lapha kuleli bandla sezimbethele ingubo ilizona ezakha legama elithi umsamo akusona isizulu. Mama mfundisikazi ukhulume ngotshwala mhlawumbe sengizothatha leli thuba nje lokuthi ngizwe ukuphawula kwakho kunomfundisi okwavela einkundleni zokuxhumana lapho ethi amaNazaretha uma eye kugaya utshwala abulala imizi yobaba bayo ngenkolo kushuthi inkolo yobuNazaretha inalokho ukuthi mawuyigcina igcina isilimaza umndeni. Yebo kusho ukuthi ngingakubeka ukuthi akasiye umNazaretha kaNkulunkulu ungumNazaretha umsamo yiko elwela ukuthi umthetho kaNkulunkulu awungagcinwa makungabe umuntu angabi nothando lokuthanda uNkulunkulu kakhulu agcina ngasakwazi ukwenzela abantu abadala utshwala umuntu oyiNazaretha lomsamo vele ukhuluma kanjalo umuntu ombethwe lo moya ngoba lo moya uma ukumbethe awuvumi ukuthi ukhonze uNkulunkulu uwuhlangani nomthetho kaNkulunkulu kufanele ukuthi ugcine owawo kakhulu kubuhlungu khona lapho kungenwa ngabantu ngathi umsamo unzima ngaloko into yokuqala lesikhathi wenza umsebenzi ingilozi yasho yathi anibone ngani ukuthi kulokuthi kuthiwe akwenza umsebenzi bese kuba khona lelo lekhanjana kuthiwa ingane ayiphuze ngoba ngezala ekhaya zigcina izingane lezi zingamakholwa zibizwa amanaza bese ziyaphuza ngoba zinikezwe lo byatshwala ubugcinwe lapha bese ke kugcwala izidakwa kwakhe kulomuzi kodwa zaqaleka ngayo yona le ndaba yalapha emsamo ukuthi wakwenzelwa labo abangasekho umntwana vele ajike nje esikhaleni aphuze utshwala athi ajike ngoba ithi engilozi kunamabutho ithi nawo umndeni uhlukene kunamabutho angezwani phakathi emndenini lesikhathi uthi abangene bonke kungena bonke nalaba ababevele bengayifuni lendlo ababethi nje akungaveli lutho oluhle khona bese wena uyabangenisa ngoba phela kusho lo othi yena uthunyiwe ukuthi abangenise noma ngibani umuntu ophilile ekhanda uyabona ukuthi lento ayisho shemba akwazi ukuthi angafika athi la sisiyongena ezulwini emzini ukhazumula phezulu kwelanga nenyanga abese phinda abuye futhi azokwakha izudlwanyana la emhlabeni ukuthi usuyanilanda usuzozo uyakulanda lesigangeni usuzohlala la utholakala kanjani khona lapha ngoba phela uma uhambile kufanele uhambe nje impela uhambe kahle uye ekhaya obe usebenzele utholakala kanjani futhi manje lapha emasangweni ubuye sowufuna ukungeniswa ngotshwala uyikholo ngoba kuthiwa phela abahamba bengakholwa bona uthi abalukho uthi bona abadleni bona ngoba bona abakholwa inkolo yabo abakholelwa kuwo iyabavumela ukuthi benze lokho kodwa thina njengabantwana bakaNkulunkulu
asivumelekile kwenza lokho. Kungakho singawalandeli kakhulu amaphupho. INCJ asiwalandeli kakhulu amaphupho ngoba sayitshelwa ukuthi le ndoda ibandla yalibhidliza namanje yalibhidliza ngawo lamaphupho. Ngoba wazi washo wathi iyakwazi ukuthi ingene ngisho kumakhelwana ikhulume naye ukuthi lo muntu lona lo mfana lona kufanele ngabe rich uma ngabe engangilanda lapha yana. Bese umakhelwane azokusho na ubona impela ukuthi usho yena impela ubaba mhlamba akamazi usho yena impela ubaba omkhulu wami noma usho yena baba wami ukwenze lokho kanti uthatha okukhulu kuhlupheka ngoba le ndoda ekuthiwe iyagodola uvela uthenga ijazi njengosijazi uyingenisa ngaloko uyingenisa ngako ube suyinikeza ke ukuthi ihlale la lo yami emhlabeni engakazibe nawo ngisho umjondo ngisho umkhukhu ngisho ihoko nje lenkulu kodwa manje kumele uyakheleke uyinikeze la kodwa ke kuthiwe baphethe ezinkulu izibusiso uyabona nje manje ngase nibangeni mangasumngenise nje ngaphakathi uzobona wena uma usumngenisile umphumela uzolahlekelwa umsebenzi uzogodola wena njengoba kwagodola yena nje uzogodola wena uzogodola lishisa njengoba njena anganalutho kuthiwa mphekele ukudla awuyokuphinda ube nokudla kakho noma ungakuthenga kube ngakanani kuyobe ngathi bekunomthimba ukuthi amalanga amabili sekuphelile ngoba wangenisa umuntu olambile. Uma uphila nje ekhanda ulalela umuntu kuthiwe ngenisa umuntu uthi uyagodola futhi akanamuzi kodwa uzothola imali eningi ngizayithatha phi imali eningi kumuntu ogodolayo olambile ufuna ukuthi azobeswa yimi. Ungcono kube usathane wasidukisa kahle wathi uphetha amasaka emali ngabe siyabona ukuthi akekho umuntu wayengeke angamngenisa chaza kahle ukuthi akanalutho uyagodola lawo makhaza uthathwa nguwe. Lokuswela kuyothathwa nguwe kuswela lezo sikhathi uyohluleka ngisho ukukhokhana udlelwe impahla uxoshwe emsebenzini iyona iyohlala njalo kule ndlu oyinikeze khona uphuma uhluleka ukuyikhokhela idliwe indlu idayiso. Ngenxa yesikhathi mama mfundisikazi engisibona sesiphela nje sesiyophela ngifuna sibuyele la ezangomeni mayelana nezangoma ungakanani umonakalo owenziwa izangoma ebandleni lamaNazaretha mkhulu kakhulu yizo futhi lezi ezithi uShembe ngeke akusize uma ngabe ungabenzela abantu bakini because izangoma zona zithola ithenda ngamaNazaretha uziyazi ukuthi mangaba abantu bangabuyela kuNkulunkulu ayisezukudlala lutho ngoba ngeke ikwazi ukuthi ziyongenisa abantu zidla ngakho lokho ukungenisa abantu abangasekho. So ke yiko lokhu sekwakheka levangeli lokuthi naye uShembe angeke akusize yena ke lokho kukhuluma kudaleke ngalabo abakhuluma abagqugquzela umsamo abangagqugquzela abantu ukukholwa kodwa ababagqugquzela abayokhonza abantu abangababoni abantu angakuthiwe baxabana kodwa uma uthi uyabuza ukuthi babangane akawuzwa ukuthi babangane nokuthi lo umkhulu ekhulunywa ngaye ngoba phela bomkhulu banamagama angeza asho ukuthi ngulona kwakuthiwa nguyibani kodwa uma uthi uyasibuza isangoma ukuthi lo mkhulu lona okuyena okhuluma ngaye ufuna ngimlungisela landwe ungubani isangoma asikuphendula kahle sixabana nawe sithi angeke usizakale mawunoxuku ugcine lapho kodwa uma umuntu ekubuza ukuthi kuleli bandla kwenziwa kanjani ngeke usho ukuthi unochuku ujabula kabi umtshele ukuthi kwenziwa lokhu nalokhu ubunandi bokukhonza uNkulunkulu angazi ukuthi ngingablinganisa nani ubunandi bokwazi uNkulunkulu nokumkhonza nokwazi ukubonga kuye ukuthi mawuyitholile into uphinde ubuyele kuye uthi ngiyabonga baba ngafika kuwe ngihluphekile ngiyabonga ngiphakamisa izandla ngoba uJehova kabona kodwa nje siphakamisa izandla ngoba ngacela lokhu ngase ngiyakuthola sifundiswa lokuthi sibuyele sokucela khona
baningi abantu abaphuma phansi kwezimo ezibhlungu njengalezi ukhuluma ngazo abazali bacaba abadekile abantwana bese bathi ngeke balungele ilutho kuthiwa uma umuntu angaqhuyisiwe ngeke abathole abantwana kodwa banabo abantwana babathole NCG bayithole ingane ubuthaphuthaphu zathiwa amagama zingakababikho ngisho ukhalweni labo kwathiwa zizofika zafika ngempela ngaphandle komqhoyiso lona abakhuluma ngawo ukuthi awuphelele ngithi ke bengithi ngizokhuluma nalabo esihlanganyela nabo egameni lika Jehova noma ngabe abawona amaNazaretha kodwa uma kuukuthi bona bakholelwa kuJehova ngithi asiyibambeni kanjalo singasuki kuNkulunkulu singalibeki phansi lejoko ushembe uthena noma siphila noma sifa asenophinda selibeke phansi ngithi ke ubuhle beNCG lobo ukuthi iNCG ibandla elisikolo elifundisa ukungena ezulwini lifundisa ukusaba uJehova hayi obaba mkhulu asivumelekile ukubathula hayi kuyeza ngoma ngoba abadunyiswa into esebenzela yona siyabanikelela sibacela ukuthi uNkulunkulu abakhumbule ngoba siyabathanda ngabazali bethu kodwa asibakhonzi akukho dili esingalenza amadili esinawo ngakaJehova kuphela lokho ukuthi ngibenzela ukudla ngibapha ukudla obaba cha akukho nje sikuphekela ukudla asipheki lutho ngoba sinjoba sengichazile ukuthi sinikezwe nje ukukhuluma noNkulunkulu ukupheka ukudla inkolo leyo engathi inkolo yesintu yomdabu ehene iwela ngale enkolweni yomdabu ayikho ngaphela lapha njengoba isihloko sithi uhlanganisa uJehova nomsamo abanye abantu baye bethi kwesikhathi uJehova uthatha kude ukuphendula izangoma ziyakwazi ukuthi zibe zine shortcut yokululeka ukuthi mawuxakekile nasi isixazululo lapho ngathini ukuphawula kwakho lapho cha leli bandla lamaNazaretha ngizophinda ngisho lokho ukuthi ngokwabo ngenkolo yabo bona ibalungele lokho kodwa thina ayisilungele thina ngoba thina sikhethekile kulezo zinto sibuya khona sizenze sinezingozi sinemivimbi ngaleyo nto leyo ngabe nanamhla singabantu ababalwa ngabantu abarich kodwa asisibo ngenxa yokuthi saphundlwa umsamo umsamo awunasihawu ngoba ngisho ungasebenzi kuye kuthiwe ufune ukuthenga imbuzi uzoyithenga ngani imbuzi ungasebenzi uthi uyolanda umuntu kodwa manje wena awusebenzi akaza afuye ngisho inkukhu azohamba emhlabeni kodwa kuufuna imbuzi nenkomo ufune ukuthi umngenise awumazi nokuthi umngenisa wayekade buyapi ngisho ukuthi ke nje inkolo leyo yesintu iwela ngale ukuthi uma ungake ujule kahle khona naloku abe bangasizwa kahle lapha bomdabu bathi isilwa nabo asilwe nabo unaloko siyabasiza ngoba njoba sithi izangoma eqinisweni lonke akuzona izangoma ngamaqola isangoma ngumuntu ongahlangene nebandla okhuluma nje namadlozi ongayiqokeli ingubo yesonto ogqoka nje isintu ayiphatha ishoba lakhe aphatha amathambo akhe ayiphathela umuthi ngokukhululeka manje lezi ezilapha esontweni ngamaqola ngoba zingene ezimbethele ingubo zikhuluma ushembe ngapha ikhuluma ngobaba omkhulu khuluma ngomsamo manje lapha zingenela ukuzovimbela abantu ukuthi bangamkhonzi uJehova ngemthetho yakhe njobo sakhuluma kanjalo mama mfundisikazi omunye uzothi hayi kulungileke ukhuluma ngezangoma bese ethi ukushuthi abathandazi laba abamaNazaretha bona ungathini ngabo abathandazi laba bangamaNazaretha uma usondele kubo uye ube usuyathola ukuthi sebenza inqubo
yobungoma futhi nabo obungaphelele futhi igama ukuthi abathandazi ngoba basebenzisa ukukholwa ukukholwa bakusebenzisa ukuthi banzele ukuthi ukwazi ukuba ukuvuma uke emadokotweni nabo ngoba ukuthi bathunywa ngishebe uzuyongena lapha yana kodwa nje abazoneza ngoma njengoba bengithinta ukuthi inkolo yomdabu iye ithi manje silwa naye kodwa uma ingasilalela kahle ingakwazi ukubona ukuthi ithine sisizayo ngoba eqinisweni lonke umuntu ophethe inhlangano yomdabu bekufanele ababophe laba bantu ngoba bona igama lezangoma isangoma umuntu oyisangoma ohleli kwakhe umuntu obheke abantu abazongena babhulele ongahlangene ngalutho noNkulunkulu ongabizwa ngumthandazi kodwa nje oyisangoma uyabona manje bangena lapha emasontweni bafike babe izangoma ngapha babe ngamakholwa ngapha lesikhathi sekumoshakala izinto bese kuthiwa izangoma kanti cha izangoma zona elutho lezi izangoma ngempela yina ngamaqola angene lapha manje laba bomdaba basiza ukuthi sithi thina umuntu nomuntu akeme enhlanganweni yakhe ngoba uma umuntu eyisangoma nje enseje yasingeni Nhlobo cha kukhona ke lezi zangoma lezi zona izilo kuzokholwa njengokuthi nje mhlawumbe masiya lapha enhlangakazi sihambe nazo zithi zizoqinisa imoya yazo sibe sihlabelela nazo size sibabaze sithi niyabona ukuthi le ndaba yasekuphakameni inkulu kukhona nezangoma zithunywe imindeni yazo ukuthi zizohambela imindeni yazo kahle ngasho njalo yebo kunjani impela kukhona sekushisa kukhona lokho bekuba khona ngisho nabaphathi imkhono yezimbuzi bathi benzelo isemkhulu endleleni abahambela uJehova kodwa uShembe lo rehambo wathi akuhamba abantu njengabantwana bakwaIsrayeli beholo uMose bahambela uNkulunkulu kodwa kwashintsha nje kwabonakala lapha phakathi kwesixuku sekungena abantu inyanga athi wazizoqinisa imoya yabo bekungena kwayo ke le ndoda ke izosephuca ifa satinikwa uNkulunkulu yangena ke kwangeneka njengoba kunjena nje ke manje ngisho ukuthi ke iNCJ sithi mani enhlanganweni yakho gqoka ioverall yalapho usebenza khona awukwazi ukuthi ungaqoka ioverall yaka Checkers uyoyigqoka kaSpa mhlambe mama ukuthi khona umuntu oyisangoma njengamanje ufuna ukuyeka ubungoma ebe yilunga lamaNazaretha kaNkuluNkulu kumele enze njani lo muntu lo ofuna ukuyeka usiyamemukela umuntu ofuna ukuhlukana nalomoya ngoba kuyinhlanhla ukuthi kube khona umuntu obonayo ukuthi lento emusemnyameni akukho okuningi esikwenzayo yena nguye oyikhulumelayo ukuthi uzobika uNkulunkulu ukuthi lo moya akawufuni ucela ukuthi awuchitha akawufuni usethatha uNkulunkulu kuze kufike lapho ke ephaphathiswa khona yena unikela nje uNkulunkulu ukuthi ucela ukuthi awuchithe lo moya uhamba uphumpele kuye yena so umntwana kaNkulunkulu manje akwenzeka ukuthi lo moya yobaba mkhulu ibahlasele ngokuthi useyishile angizwake no sengisho ukuthi uma mama umfundisikazi ngenxa yesikhathi sesicela ukuthi sime lapho siyabonga babukeli ekhaya sibonga ithuba sibonga kakhulu nawe mama umfundisikazi ngoba ingxenye lenkulumo siyabonga.